Oras selamat pagi bataganupan Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhurta busi sehanami na siyam marhiteho dari kapan siganu pari bani panurang sogoton. Pai maijalo hita atanini bata nagabiri kapan siganu pari bata sogoton. Pasada hita hurta martongko hita. Puji-pujian terima kasih isombako nuhur nami hubamu Tuhan. Bani ganup diar layakmu na ipasir-sir ham huban nami. Lau patugukon patotapkon apa pikiran nami. Alanya marhite hatamu. Torangi ham apa pikiran nami. Ase ibagas malas niurna hubamu intongon nami. Mandalani guluh nami sa ganjang nerion. Ibagas koran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalama nami rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panurang sogoton. Rigapan sigano pari bata sadarion Jumat tanggal 17 Desember 2020 sada. Ay matar surat bani Kolose bindu sada ayat 10 sia. Nama katahon sonon. Ay ibagas iya do ito tuhon na bata marianan hagogok niin. Doko si madabu jol mahubagas dosa. Langadong be naboy ibahen jol main lau paluah kondirini. Ay takas tumangdo tene ididah kita marhitehon ni hasaksian ni bibelta. Porini PHP ni marpala-pala jol main. Laho padaskon galangan ni bahen tobus ni dosani. Tapi sadiha baggal pe galangan ni laho manobus dosa-dosa ni mansopot kon dosa ni haganu panay tene langboy manggalar sonay mabaggal ni dosa ni ilobe-lobe ni bata janah ay mamambahen ase patut kita gabehona uhum ilobe-lobe ni bata tapi marhitehon ni pakkop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus ipatotap do goluhta ipatotap do pasu-pasu ni bata jana ipatotap do haluahon na kumbani na bata ay maase maningon ibagas malas ni do tong-tong hita ibagas golutaon marpangarapan bani Tuhan Yesus Kristus langpitah ipatotap haluahon na humbani ni bata tapi marhitehon ni hata ni bata ipadas ku bata bani panorang sogoton bahasa ibagas sadirion atap pehajongjongan ni Tuhan Yesus ipatotap ne batado hagugok ni in ibagas Tuhan Yesus ahado arti ni ay bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hapeni ihapkon jana ijalo rosi ihatengerhon uhurta. Porini petongon, partubuh ni Tuhan Yesus roh kuduniaon, marhitehon ni sadana boru. Tapi ibagas sadirion ni Tuhan Yesus do haguguk ni nebata, igoki haganupan, termasuk maay age hanay bataon ni. Artini ay itoppan ne bata tanoon, ihaulongi ne bata tanoon, jana ipasirsir ne bata haluakon bani tanoon, jana ihaulongi ne bata tanoon, igoki ne bata do ay ibagas hadirion ni Tuhan Yesus. Ay maase maningon do idah kita, ibagas parguluhan taon, ahape na ihurjahon ne bata dopak dunia on, ahape na ihurjahon ne bata dopak tanoon, ihurjahon doay, ipatupa doay, ipature doay, ibagas hadirion ni Tuhan Yesus. Ase manjalo Tuhan Yesus, doskon manjalo haluahon na humbani na bata doay. Ay maase, porini petam mangguluk kita, manggulmit kita, jana Totap manlakah kita ibagas guluh taon
na ijalo hita ay marharohan humbani na batado ay. Jana songon na bata mambahen na madihar dopak duniaon. Sonay mahumani ibagas hadiryon ni Tuhan Yesus do ganupan ipatalar na bata horjani ay. Ay maase barang ahape na hinorjahon ta, barang ahape na hinorjahon ni jolmain haganupan ay igoki ibagas hadiryon ni Tuhan Yesus. Ijon mahapeni ibagas na mangalo-halo paro ni Tuhan Yesus na padua halihon. Ibagas malas niuhur hita, halani takas ihapor saya hita, ihatengirhon uhurta. Bahasa ibagas Tuhan Yesus duhapeni, igoki ne bata, haganup nasihol bahenon ni dopak dunia on. Jadi Tuhan Yesus sedo pitah perantara, Tuhan Yesus sedo suruhan, Tuhan Yesus sedo juak-juak ni nebata. Tapi Tuhan Yesus sendiri do nebata napaluahkon hita humbani bagi-bagi ni hasusahan i duniaon. Tuhan Yesus do nebatain sendiri paluahkon hita humbani dosata. Jana lampita paluahkon hita jolma, tapi dihuk do tene paluahkon haganupan na adong iatas tanohon. Na mararti do ay haganupan do na adong iatas tanohon tardilo gabe alat ni nebata mardame pakon nebata. Artini ay lampitah jolma tumang na pinaluah ni nebata, tapi dihut do haganupan na adong iatas tanohon. Na mararti do ay maningon do hapeni gabe si pardihut haganupan na tinobus ni nebata na iatas tanohon gabe alat pardamaian ni nebata. Asesonay mahumani kita ibagas parguluhan ta si gano pari selaku nadop tinobus ni nebata. Maningon do pataridahkon sifat apa bakko ni Kristus gabe alat pardamaian ni nebata ibagas parguluhanta sigano pari. Totu halani gabe alat pardamaian ni nebatado hita tardilo iatas tanohon. Maningon do tota parguluhanta mambubandame na humbani nebata, mambubandame na dop igoki Kristus ibagas parguluhan taon. Marhitehon ni parsahap, marhitehon ni pikiran, sonay age marhitehon ni sura-sura apa pangabakta si gano pari. Halani ay do niya rusukon ni nebata humbat taon selaku nadop tinobus ni nebata. Totu ibagas ay mahumani, ibagas hata ni nebata ay mahumani, ibagas sarosu ni nebata ay mahumani hita manggoki sura-sura ni nebata ibagas parguluhanta si gano parit. Jana maningon malas do humani uhurta makorjahon ay manggoluh ibagas alat pardamaian ni nebata bani goluh taon. Amen. Martonggo makita. Sunin matongon bagal ni holongmu Tuhan. Marhitihon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Igoki ham surah-suramu. Jana sonai mahumani ham Bapa. Mangguki surah-suramu ibagas sadirion nami. Dumu hubani pandilon nami be. Halaniay Bapa. Patotap hama ur apa pikiran nami. Asi ibagas guluh nami si gano pari. Hagugok ni idop ni hur. Sona egi hagugok ni holongmu. In matongon na mangguki ur apa pikiran nami sa ganjang niarion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalham manay Bapa rapakon tonggo namion. Amen. Idop ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persoran nito dinapasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen.
Oras mo ba't taganupan bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ando harmatongon sa ganjang niya riyon. Hagugok ni idop ni Hurni Kristus inma na manggoki parguluhan ta sa ganjang na riyon. Shalom!